Tižnjovnik u 14 čišlje novinoh predlužuje pisac o najchodzacích vyberankoh, a u rubriki Našo mesta zaznačeni vecej vistki o komunalnih robotoh i u šorjovanju životnog štretku, a tiž i pijac polovnih stvaroh u kocure. Rubrika Ekonomija piše o promociji almanaha za poljoprivrednikoh, a prenoši i iskustva kocurca Milana Drljači u roboti zo starima cehlami. Kultura i prosvita medzi inšim prinoši rezultati medzi okružnoho zmahanja zo znanja ruskoho jazika u kocure i dava zvid zo zecinskej predstavi Vaso Picasso keresturskoho dramskoho studija Art. Mozaik piše o psihičnih horotoh sučasnog človeka, a u rubriki Duhovni život zaznačene pošvecanje kopiji Torinske i plašćanici u Novosadskej parohiji. U rubriki Ljudze, rok i život u seriji Napisoh z drugoho boku tvorčosci pripovetka o pisateljovi Vladimirovi Kirdovi Bolhorvesovi, a predstaveni Vladimir Edelinski z Osijeku. Sport informuje o pravenju išće jednoho sportskoho terenu u ruskim Keresture.